alejkum drugari! Danas je zadnji dan Ramazana. Ja obično zadnji dan Ramazana pravim čestitke i koverte za Bajram. Pa sam odlučio da i vas naučim kako da napravite te koverte. Pa počnimo. Za kovertu i čestitku će nam trebati makaze, ljepilo i papir. Da znate, ovo nije sponzor. Pa počnimo. Sada ovaj ćošak trebamo da previjemo skroz dole i dokle nam uspije da previjemo skroz dole, eto ga. A mora biti sve previjeno do dole tačno da nam ne vidi ko meni, vidite, meni smo tanku, nego ovako. Da bude sve spojeno, fino i u sekundu. Sad trebate uzeti jedan prst i ravnati. Poslije ravnanja će vam trebati makaze. Uzmete makaze i ovo što vam je malo ostalo papira izrežete. Tako. Sada otvorite ovo što ste izrezali i ovaj gornji dio, sada ste ovo vi otvorili ovako. Sada ovaj gornji dio trebate ovako presaviti. I treba to naravno opet da se izravna, da bude po ćoškovima. Malo će to za mene duže trajati, evo ga, neće, hvala Bogu. Eto ga. Sad sam ja zaboravim što. A ja, otvorite ovo i onda presavijete, vidite kako sad imaju ove sad linice ovako ovaj plus. I sad morate 3 ćoška ovako uraditi, znači ovako 3 ćoška, ovako jedan i do sredine. I morate tačno pogoditi sredinu i onda ravnanje. I tako još 2. Čekajte samo dok ih ja uradim. Op. Toga. Ovaj treći. Toga. Sad se vjerovatno pitate šta treba sa ovim četvrtim. On treba prstom razmaka da ovako bude i opet poravnate ovako. Vidite. Onda to odlijete i sad preko ovog svega napravite, evo ovako baš. Skoro preko kovete, evo ovako. Samo malo da ne ode preko kovete i onda opet ravnanje. Evo vidite ovako, onda opet isavijete i radite ono prethodno što smo radili, ono ovako, na jedan prst razmaka, ovako. Pa sad ovdje trebate kao neke polušpiceve, evo do ovdje, jel tako kamerbane, do ovdje. A uši. Učili ste me. Poravnate te ćoškove jer ne može ništa bez ravnanja. I onda vam treba ne sponzor, ljepilo. Pokaži kako to izgleda. Izgleda, evo ovako izgleda. Odlično izgleda. Znači ovi ćoškići što se previju, na njih se maže ljepilo. Treba se baš namazati ljepilo da ne bude sada se ne može zlijepiti. Kao moja prethodna koveta koju sam pravio prije ovog videa. Nisam namazao dovoljno ljepila i nije se htjela zalijepiti. Ovaj dan je poseban zbog 2 strane. Volio bi reći zbog 3, ali 3. sam dobio nedavno. Prva, evo ove kovete, da dobijem dobrih djela što vas naučim. Govori amin!
a druga je, ljudi, vjerovali ili ne, u onoj igrici tamo prethodnog videa dobio sam Ronaldinha. Vjerovali ili ne, braćo i sestre, ovako. I to je u suštini to, jest. Eto ga, ovako bi trebalo izgledati. Ja sada idem da pišem čestitke u ove koverte, a sutra jedva čekam Bajram, a do sutra Allah imanet.